Hello Asharambari, ang Orun Debo Phai Tongo 21st December Narokni Amchai Tulasiko Ram Dewan Chaudhary Para Kwai Journal Office Kanawo Takleni Bisi Kwtal Tring Palena Bagui O Pandana Luajinai Rokungkha Asharambari Tring Committee E Belai Hambai Maya Foro Sini Muchang Minister Sir Unimes de Burmana Bini Naikul Muni Bisin Tino O Tring ni Panda Kotor Ke Palai Jagna Khamitu Hambai Hi, ang noroni khatuk sa parmitariang te phainai buskang 20 December ro ang phai tongo Tulasiko Ramdewan Chaudhary Parawo Khwai Journal Office ganawo Advanced Tring Palina Bagui O Pandano Loa Jenai Rongkha Asharambari Tring Committee te bele hambai maya foro chini borom kenang Minister Sir Animesh Debermano Bini Naikol Muni Bishing Tino Mo Panda Kotor Ke Puila Taklai Palai Jana Thangi Tongo Jotono Phaina Bai Kobok Jao Hambai Hello Khulumbaikha Asharambari Amjoini Jota Takokre Buksongno Ani Khakaham Te Chibaya Faro Phaine 20 December ang norni amse phai tongo abo hunke Tulasiko Ramdewan Chaudhary Parawo abo hunke Khwai Journal Office ni ganawo taklai ni Tring Bisi Kwtal Lamsongna Bagui O Pandano Luajinai Rokungkha Asharambari Tring Committee Tei Belakina Hamaya Para Musulo Sini Borom Ganang Sir Minister Onimes Debormano O Pandano Kotor Ke Palanya Ni Bagui Appreciation Bagui Hengke Norak Jottobai Ajakan Malayani Malaidi Hambai Hello Asharambari ang Shortosri Deparma Norok ni Amchayo Phaina Nai 20 December Chini Tring Bisi Kwtal Advance Lamsongna Bagui Phai Hingkha Hangke Tulasiko Ramdewan Chaudhary Para Tai Belake Hambaya Farna Muchungo Chini Tring Committee Rokno Juno Naito Kasha Panda Kamsai Richapna ni Chef Klai Mabang Tai Bo Pai Fly Tai Khakchang Hambai Na Muchungo Jenny Fan Bai Jenny Lua Jinung Bai Jenny Chan Tumung Bai Jenny Opanda Jungkai Mana Naito Jenny Khachuksa Minister Sir Olimes Deper Masa Belake Hambaya Farna Muchungo Belake Hambai Sa Tai Norok Jotono Poi Manariko O Panda O Jotono Pai Jingwai Baksa Gerang Pai Bagui Jotono Belake Hambai Hello Asharambari Jotono no kholomo ang mono devi jamatia nerokne amchai Tulasiko Ramdewan Chaudhary Para khwayo taklai Bisi Kwtal Tring no palaina bagui phai tongo O Tring pandano songsanai rokungkha Asharambari Tring Committee te belai ke hambai maya faro chini borom ganang Minister Sir Animesh Debermano bini naikol mung bising tino Chini Bisi Kwtal Tring haham dodam khai palai jangna thangi tongo apuni bagi rangchak ni takuktei bukuk samno ang kobokna muchugo norok bo haino jengbai baksa Tring Bisi Kwtal na palaina bagi khaidi hambai jotono Hello Asharambari di Lokuno ang Dewa-Dewa Phai tongo Nironi Amchayo Ramdewan Chaudhary Para Journal Office bai ganawo Tring Bisi Kwtal Palanya Bagui Phai tongo nirok baksa Aite ora Tring Luajinai Rokungkha Tring Committee Asharambari ni aite ang hambai ya pernah Minister Sir Ini Naikol Mundok Bisi O Tring Bisi Kwtal Palanya Ini bagai kono pai playa hambai Jotono Khulumbaikha Taklai Bisi Tring Panda Kotor Ke 20 December Tulasiko Ramdewan Chaudhary Parao Ani Team Asemaha Musical Band Te Ang Sangbai Thanggubin Phai Tongo Te Belake Hambai Asharambari Tring Committee ni Joto Members Rono O Panda Boroni Bisiti Te especially thankful Sri Tipra Hasri Tabungni Bolong Bedengi Montri Animes Harno Bini Naikul Bisiti O Panda Khlai Nai Tongo Te Jotono humble request Ani Team Dingri Panda Onom Jotono Phai Supari Sri Team Asemaha Musical Band Phai Tongo Malai 20 December Tapok Dio Dead No Muitu Khaidon Hambai Pulano khulumya foro takuk bukuk samno ang istri debama phai tongo norokne amchayo Tulasiko Ramdewan Chaudhary kanyo O Pandano songsanai rokno belaki hambai Asharambari Tring Committee no tai belaki na hambai maya foro borom Sir Animesh Debermano bini naikol muni bising tei O Panda belaki no kotor ke palai jana thangi tongo norok phai di ang bo phai nai par himalaya Pandano pasaglai Asharambari ang mehli deba Phai tongo 21 December norone amchayo Tulasiko Ramdewan Chaudhary Para Kwai Journal Office ganawo taklai ni Tring Bisi Kwtal no palaina bagui
hingke o pandano luajine rongkha tulasiko Tring committee ro te bele bele khano hambai maya faro chini minister sa ani minister mano bini naikol mungtino mo Tring ni panda kotor make palai jane ni thangai kya kha khrido joto na phai chung bai pal baksa ung phai ano hanai ke nora bada tin mala le ano 21st December ro till then kaham ka tong lai bai di hambai. Hello Asharambari, ang nong ni khachuksa pinaki de Burma. Ang fight over 21st December nong ni amchai Kwtal Lamsongna Bagui parawo taklai Bisi Kwtal Tring palaina Bagui. Hello Asharambari, chini jadoni musamung bodol team fight ongo norokni kamiwo advance Tring palaina Bagui. Date hingke 20 December thai hingke Kwtal Lamsongna Bagui para subjonal office ganawo जों बेलाखेनो तंथगलायजाक नरकनि कामियो फर्स्ट टाइम फाय ट्रिं पालायनायनि बागै बेलाखेनो हामबायमारियो आश्रमबारि कमिटि ट्रिं कमिटि मेम्बार्स दङ ताय बेलाखेनो हामबायमारियो चिनि बरम गोनां मिनिस्टार सार अनिमेश देबबर्मानो तिनि बिनि तिदुलमं बायनो महाय Bisi Kwtal Tring palaijak nani thangai dongo hingke malaini norok bai 20 December ke fano final bagi ta pogdi belai kheno naithodok musamung rupapung ni pandang nani thangai dongo. Hello Asharambari khulumka norok jotono ang Sevika Monsoi 21st December phaitongo nongni amchayo Tulasiko Ramdewan Chaudhary para Khwai Zonal Office kanao taklai Bisi Kwtal Tring no palaina bagai khakhayo norok jotono phai manjak phayana hine. Hello Asharambari khulumka jotono जों खेरंबार मुको बदल फाइ दंगो 21st December नरकनि आमचायो तुलासिको रामदेवन चौधुरी पारा खुवाई जोनाल ऑफिस गानाओ ताकलाइनि ट्रिंग Bisi Kwtal नो पालाइनानि बागै पान्दानो लुवाजिना रकंखा आश्रमबारि ट्रिंग कमिटि ताई बेलेखेन हामबाय माया फारो चिनि बरन गोनां मिनिस्टार सार अनिमेश देबबर्मानो बिनि नाइकल मुनि बिसिंतैनो ओ ट्रिंग नि Bisi Kwtal कतर खे पालाइजांगा नाइ दंगो सनरक जतनो नकयो फाइ मानजाक फाइदि ओ ट्रिंग नि Bisi Kwtal चंबाय के बेलेखेन हामबाय मालायलायनाय दाक्तिनो